Mensan kabai, mensan kaselelia mainko. Evelere wanso buk chalim preng tu pene. Eu pene masen kot, kus ya masen kot, mete wo masen kot. Porque masen kot ye ngan buk saroka dete. Ongen kot makin kiong child maur. Mene naramas mekot mamal. Kareta kater tipentong ompai. Kater tipentong om kel. Kater tipentong om pulabul. Porque kita korrespan masih canan paling warwat. Absurd men kita lese yat. Mela laumom. Kareta kita nane. Pelata kauno. Porque kita belkakan ki esingakan mau. Kita kakuku sili. Memaur metwete. Kita lese maur. Ap masuk dengan kot na tamaur. Kita yang wata-wata yang haramas mela. Erik testament we haramas men mekukusi di mata-mata me koros atak kelel. Ap kot masen tiong ta. Masani kita yang wata-wata yang haramas mela. Pergi so dengan kot na tamaur. Mie pen dengan ta. Mekut bukan nan paling warwat nganan maur. Nganan maur wat. Memiminan paling warwat. Kecapan katain ki euran. Tama kecau yuya yang maur wat. Rena takau kusan nan paling warwat. Pun sampawat. Riong kita sampal. Kita angkak meta-meta wa. Kusu-kusu iya. Kam kamelele karapen kot parneto sa miyero Jesus Christ. Porque makomu yaman makin tamakjail ramas meyakot mal. Ayman komu yan udisang masen boten. O metawa makitautan ponangin meyakoruse. Porque wan kot pakong komu yongay. Ye karapen nekat kito sabul mayeroso. Puen buliang tadi o ale lokolok. Kot muitala sabul mayeroso en bulianti nan towen aramas. Kalokolok o merong la. Intama kadekalo makarati. Puen kamakadik tata. Riyan sa wo makitaluka yang nganan kot nan tamaur. Kita makalagal tar, kita wata-wata yang ala peneneng kot, kita wialar seriyang kot. Ersong koros mesabulmen kot, kita nana weweki mayayata. Wen kot kasampalkin komuyongay, emuitala sabume yeroso metemeno, emuitala, wen lokolok o paula. Lokolok o mela. Pakomuyangay en kakaan ke maur. Kareta melau meta-meta buena taka sampal ren kauno. Eri kauno kut maitong sabun mi yeroso. En naleyong peini kapalwut. I karapen makomken tarapwe takomken watak puk sarawi. Kut i kotamen makailong getip. Jesus alayongi tipen naramas korwusien ni lobo. Hi karapen kote sobe sang Jesus ni lobo. Traman me Jesus masani samay. Tama kum katen lukit maliak niela. Kot pakong katayla ramas aya kailung getip. Sobe sang Jesus ni lobo. Puen kak alik chata. Kareta ekasambal tangkak mata-mata wa. Makitama kara yung Jesus lokolok Kai tekin kot. Kai tekin peni ya. Limpak pot makot sabal man kiyong komuyongay. Ye kara pene muitala sa mayera sari. Melaw matawa maawan kasampal ren kita. Ren kot. Pwegi kami makitrakak pwegi kita kol te silver. Kot depan. Muy tala sa mayero sa pan date
When kiyong chapel when money you. Apkot mangi me sutu sangon we be you. Me kakapre kitok taila ramas. Pagi song koros me kiyong kutal nin tapio nin tuwane masani tay kapakatara mas tasong tail. Kiyong rail manaman. Encounter we pen niliman kot koros. Kutailar ale pungwit. Oso pe yung chapel. O kiyong chapel. Chapel reale song korusye me kot kat kiyong kutail. O wadila nanel. Karata ekasam balong kitaktan weweki me el mia. Tangkak weweki me Jesus katla nanel. Makomu yemen me shoto weweki tekalapak wet kimia remui. Mamele Jesus katla nanel. Akum kin taman makomu yang pros te wan paron. Kum taman kabakap bacon wan paron ko. Ekatila nanades ades wasan memelarkan kay tekin sertin China ramaskan wasan meiraikan nganen raikan memelar kukusan yan nanel riniasyo me Jesus kat ni lobo emasani samay tamakum katin likit malia kaniela kot so pisang sabon meo pe kot chotokin ewong ti pakailung ketip Jesus alayong iti penaramas korusye o pasuran ni lobo traman mapuksaro katete mawasilu rot kepedi sabo ibanta ma rot represent bil chapel continue wale Jesus wadila nanel o Jesus nanel me masani iban purang kabangay komunan pungana pekonin naramas yawasap pekonin naramas magcakak kelangiye teman-teman ul kapwe ul samwemwe nan lu kaisa kwano niyaso me ul samwemwe mela kola rena apram awul kapwe mela kola nanel ap kelangata ol samwemwe rena apram o lukur lang apram o paki semay apram katarutong ye mas Lazarus puen katusan din penan pil puen kalamur ke puen lawayat apram sapangki sotemen kakko sama kuwi remail o sotemen memikasan kakko toret wow lapeu mianan pungatrail ol kapwe pausela pilpaki nakatarla mas Lazarus ni samba puen pataki yung rey melimeno poreter yang koto wasat Abram sapang ke mepukan syukop ko pukan Moses miererail merail sudepan kamelele rais tu bilbang kamelele ma aramasamen pa preng maurta sang mela pun kolam pataki yang ramaskan tuan kasampal pen miya wasam makalok-kolok ken miya yei kot kau na bata wasa te hel ong chapel ap makumpan tarabueyinan kautial iralaut riesek rejik esek payu esek lemau emasani wasau miraikan mesoda tarail yang incing nan bukan mememurkan payangi chapel piskelananel is mesoda atarail nan bukan mememurkan Israel mesoda kamelele Jesus Israel mesoda luka yung Jesus nan armaur kecakak piminan puko hapta sudah luka yung Jesus nan armaur buksaroka tete mesoda makak papa asu masriaman puepan pakpakayaman epan kailung kiyaman ari kalangan ng kauno imeng trana kaya asu mauksit Taso bilang kauno takapakap paginganan kot en rutengata por masatan palengen paginganan kot en rutengata atamen rongorong di palengen pagsangkak rong kanayeng masanan kot kejaan kupung ni makomu yamen memuitong krai samumau an kupung
Bukan pelian tak cepel. Bukan ngen memimi reta. Lapasang ngen memimi po samba. Kareta kita pepe azut na silokut peran maksahana ki pueta. We're fighting in the victory. We're not fighting for the victory. Hari ong kita kasampal makta kamel ni maktakin tuang kabal kan. Teman-teman makta wiya saun pawedi. Taksa pawedir pwede Christ pawedir. Kita pepinan kaparapor makta pan kana. Pwede Jesus. Yei matakut. O Jesus pawedir sangkarosya. Nan puksarawi nan kayung koron serlaut esak lemau. Rajuk riesak wano wasau katete. Me yei kem saklan imun titi me Jesus kalaweti. Yei mela. Makapan metawa mela. Takut mela. Kaitigin natal mer paneo. Iman kan taman. Me mela yei tabel. Maur yei Jesus. Ata kaun, ata liter. Jesus pawetir mela. Niyasyo magtapa muitong Christ ata maur. Marapeo niyasyo magtapa mer pinamutay katan kemela. Katapaan miran Jesus klako. Karata kapangakot. Imang tani pinakapakap. Yang iya kapakap paki yang kau na sudah lebih tama kanane. Kot kin korong iktrail. Kot kin mangi atailanan kan. Teman-teman mabuksaro masani. Me masani kaito lumay. Ayam pan kaiwe umpo. Mubuki. Kitama nana wiyata first step. By faith. Evan do the rest. Karata kapakot. Iman kan peran makomu yaman memuitong Christ ang maur. Makomu yaman magkamalar ang maur maasan niyang peptas tao. Iman kan peran. Kan peran niyang kukusi di siya. Dali songan kapal tama kakin sopay. Esa makawiyasawan paweti man. Limpok yata. Pepodi yata. Paweti yata. Keliari yata. O mau sautuk yata. Kutanana mimpo sambawat. O koporoporki. Me mau sautuk yata. Pwede ke pilipilwat magtawiyata niya sa muta maitong Christ at maur. Eri, sudah makakpapaso masriyaman, kumuyaman mapaprisir, kakamalaraman, malauto, bakin sudah pekyong kut. Malauto malar niya sa muta pepris lao. Sarapetir nan piloto yawasa kami yatanan patobo, malar. Kareta iko siya ayo. Makatay correspondity as a natural man. Apkatana become a spirit man. Nganen ko tentapta tatog na tamor niya si mutamoito nganen ko tatamor o tepta platak kauno o kamela malauto the natural man. Yayasyo met the spirit man tepta tatok na tamor niyasyo magtaparatasan ng pilo. Yayasyo mangay sarawi tepta tatok na tamor. Rekabang akot. Kalangan ng coach. Pwede yan sumaw, ikat-katete. Matelefon na subiludier. Tuwa tiran siyo. Kalangan ng kaon. Pwede watabe na yuran. May katsumay itong chay. Ibang watagang cha wasagis nan puksarawi. May watawatit panagis ray-ray. Apo kasampal ki wasaat pagtangkak matamatawa. Tuwan puksarawi katete me. Apal. Enaramas ka buwe-buwe. En padalong nan wingkot. Sudah wewe ki. Me aramas ka buwe-buwe. Sudah kak padalong nan wingkot. Ap Jesus masani. Me apal enaramas ka buwe-buwe man en padalong nan wingkot. Rimi ban serang cha. Riba watagang chay rawat. Riman komuyan patyang ye. Mamiyan ang pen pincel kumkak insungiti. Mamiya puksaraw lumamoy. Kumkak yang ye patyang ye watak. Wasakamimiyan. O wasan watawat magtapan yung mesangwat. Pan kusang nan rongomawan Mark. Iralaut Isaac. Iratikik Isaac isu. Lalisilisa kayo. Hari. Tami pan share tama mire. Akumi
Yan so makumpambil wat ikamelele masenen kut sotre men getail kak sarapata o kanaketa masenen kut lol masenen kut chelap ri ata iupene ata kamelele panta tokpene tama kom meseskito o tama yese yimi bang koso ya rita iupene pukata masenen kut o perke masenen kut ongta me saroka dete masenen kut wata class in rongen pagtangka kilangata maur nan masanan kut o nan wasaudu nan James kusuyama kitakin kirikilang kita o so bilasang kita ni asu magtakin kolasang wasatakin mimiya ikameleme taikin rongen nanim kan nan wasantu du kan mi rongen de mi kelas in rongen nan perekan mi kelas in rongen taika kilang momotail apni asu magtaikin so bisang kelas taikin manokela is kitail Rupuk saro ka dede metua tek tail. Magtai pankin kirikilang masin kut, wat patak masin kut. Ap soja kin kapayata, kitaikin chopi sang te alula sang taikin manokela. Ap kut kasik kitan wia son pekyong masin kut. Kelang iban kataman kin kita met trepel, mai sang kita puk sarawi. Trepel, mai sang kita puk sarawi. Apan tayanguk, metame trepel sudokak wia sudokak pekyong masanen kut ansu koros trepel akin sabekyong masanen kut apakak kusiya masanen kut ewewe kemaktapan kilang ni asu me Jesus kola kai sisul nan saptren ran pase kopung pase takak kilang me trepel para tawasaw o kasamsong Jesus o kusiya pil buksarawi kareta Jesus pil sapang trepel buksarawi karata komuyongay anane kolokol masanan kut nan mong yung cha nan chiyong jawasagakak memorize nan chiyong kuliti masanan kut pukai tegen wasakoros ta ko siriyak sa buwa puk sarawi ap magabil kak load puk sarawi nan nom cellphone pwek yansyo nom kamalin ta tok te suribil kakak preng on tanong teleponen watak masanan kut uya ka paipo magapaplata masanan kut pukan kolokol nan mong yung Pilata masanan kut, pagan kam-kamel masanan kut, pilata masanan kut, pagan pekyong masanan kut. Kabang kut, eri pawatagang ta, wasaksit masani, Jesus kachin masal pen, kachin wiya selo keu, ayat manakap men patangatang kotong re, kalap kiti mawe o patuwanong, maing sumbatak mau, tame utan pan wiya, wayan kak aleti mau sautuk, Jesus kadin sabang masani tama ke akar kinia ki sembatak mau. Sotre emen me utan mau per kuotete. Ke esya kusin natakan ter kamela aramas, ter kamal, ter perap, ter likam, ter pici aramas. Kakaki semem o ino. Amana ka po sabang patuanong maing sang niya itik ikapayatar mepukat karos. Jesus ap katin kamaleti nilimpa ko masaniyong mete yu melue ko winet kila me koros me kay anaki kay ap kiyong pwene ko me paiswet larakan umpay ampan laut melel nalang kay ap koto o yang yela ni mana ka po rong masen pottage ap pato kila ap pusin sibut la patpatola pemanakap kapwe mani. Jesus erkatin mama sensili pun tumbatan ko masani yung rail. Yawen apal en makapwe kan en pedalong nan wing coat. Tumbatan ko malawe kila masen pottage. Jesus kasin usilata pil masani kumail ne serikay. Kumail enese. Wen apal en taweta wing coat. Meapal ung aramas kapwe men en petelong nan wing coat sang songan man meatan ki kamal en til nan porentika keo. Tumpatan ko apte malamalawe kilometre ap patu-patuan pene nan pungarail ria is mekak maura. Jesus ap katin kamaliraldi o masani met sudakak pan aramas apan coat ekak. Peren kut me koros kak peita.
Peter a patuano Jesus maing. Yet kit me patuan muitalar me koros pue sen yang komila. Jesus erikadin sabang masani melel. Eri imen kumail en ese. Pue memen me pan muitala imwe te riekan te ine te seme. Te naserikan te sapwe. Pue ki ngay o pilronga mau e pan ale melausang nan maurin tiwet e pan ale pampak e buki ni imwi. Ni riekan ni ne ni nakan ni sapwe pilik ni kamakamakan anan maur me pan koto e pan ale mau sotuk. Re me choto me ansewet re kin mowe re pan murla. A me choto me kin muri re pan mowela. Kavangakot. Wasat sutra wewe ki me Jesus me masani me apalin aramas kapoemen en petelong nan wengkut. Tame ongye iale di wasat kesempaliki Jesus me masani weki wasat alpai miye ye wasat lamadam unsek mimiye. Manakap pulupul menet manakap kapoemen. Emeta wo me itare song koros tane mo. E pun ma asuki meta wo me kakatoki ata mo sotu. Api mi kosi yang kapan me sotra emen kachai kakatoki ata mo sotu. Pue ke mata wiyu yang mau kan kaki yang sa mo sotu. A sotra karapen Jesus en kato opola ne lopu. Makataka kuyata songa unan morwat pagtangka mor kila. Asuto karapen coach and paraneda samwe yeraso when loko polan lopo. Karata puksaro katete nan Isaiah wonisak pai wano me ataw yu yamau tuwata chantu kamang an lokayang wayo ko siya mataw yu yamau tuwata menirne ko siya yu yamau me samin. Asong ta magtaka kasinan tapawe. Me matamatawa matuwata mana kapo. Tangatang koto ren Jesus ni peren. Pwe kamelele. Me mauso tukia ya. Koto ren Jesus o kalapakre. Tami panwia. Pwe yang kak angin mauso tuk. Jesus masani kese kosuneto. Kader kamelaramas. Kader likam. On and on. Kakak sama moino. Mana ka po siya ikapayatar mepkat karusya. Kelang cakak cek memanwak pasangan kosen neto o kalangan yang kuat. Kosen neto aramas mekatok yata. O kosen neto trepel kendatang kosen neto. Puan kami kilak kicay laramas. Ap kalangan yang kuat pain kuat mangi mekicay laramas sudah kak punggilare sang nikapayata kosen neto. Pagkaikin fail, saya suka kapayata usakin kosen neto. Akot po nelimpak ye karapan kalangan wat ye Jesus Christ mekatim paraneto. Po memen me poson na enter salongala po nanki mo sotuk. Ite magtanana kamelele. Ite magtanana maitong Jesus and katlona tamaur. O bilata maitongi and count kita o kawit kita nan song goros magtamimia. Puyakinan wasa kasambalo niya siya ko siya yang mana kapo en kola netskila pai o ale pai kan o nekong po inekan iraikan me pai siya. Jesus masa ni en kola netskila pai kawap. Jesus mangi me etipento ng pai kaw. Iwasa ya kaparapor mimi ye po ne pai kaw. Kareta Jesus masa ni yung nakuwi netskila pai kan. Ko nekong po inekan. Mesamuekan kap ko to yang yela eute mana kapo isinsbutla o kokolasan pueki ekapara porke me wiya mau kak kamaurla ekapara porke me tame kin sewose ki haramaskan ekak maurkila ekosia me kapayatar ko sinet ko sangni etik Jesus masani eudua tami kasambal ki men kapore yang mata wiya mau Ketepa ledi sabung. Ata wiya mau kaselel. Ketepa ambil alege kacing penan morwat. Yatuan puk sarawe katete mata wiya mau samen mo islangan kot. Riyawen tip magtakan wiyata.
So lebih-lebih awan kos kunti memen mencai kenan ki apni asyik macam meitong Christ atamur haleluya. Dibaca koros makalar, dibaca koros putautar, kita makalakalar, kita wialar seriyang kot, kita wialar kembakaban ngayon sarawi. Haleluya. Kita angkat kokosi luasa koros ansiu koros ese mengayon sarawi ye yong kita. Wasa koros. Kaite kita berkat lalata. Ap ngayon sarawi kin kati potai. Ni asyo magtakin lukpuri. Ngayon sarawi kin kati nanata maur. Katlo nata maur. O sa kokoway pil ngayon sarawi kin kati yung pota pa yeyi manamanang kot. Eri ansiu koros tanter ti pentong atrapai ti tamak takin kotog yata. Mau. Kita sewa syaramaskan yeyi kuburan kot. Akta tepa mata-mata wa mata buya mau kakkamur kutala. Ap kutanana Jesus Christ. Ni aiso me manakap kapuepueu isin subutla kokola. Jesus ap masani yang pekono may titawan. Warang kau me miluma me apal aramas kapuepueu man pedalong na buing kot sang. Songon mana man matan ke kamel until nan porintiga ke. Wow. Weweki aramas kabuay man kelang wong more sotuk tuwete utan sotuk sin opening gis. Weki arail puno tarai katirop ran koros arail paikan. Imer katirop ki arail paikan. O mata arail paikan. Jesus karasayong me apale naramas kabuay man ang padalong nan wingkot sang man matan ke kamel en kaktir til nan porin kakew. Tsaka kelang way mataway yang yamuman karasaraswat. Labalaan mana man matan ke kamel. Hap Jesus masani me apale naramas kabuay en padalong nan wingkot sang mana man matan ke kamel en til nan porin kakew. Tsaka kelang matuwata ong mano karasaraswat. Irai kan makabuay kelang wong wingkot tuwata sin meakot metik siruwiata meakot reral. Tuwata porin tikak. Bagi tamra katirop ki arail pai. Jesus sudah masani magtalenter an ki pai. Kum kakan ki million. Maka nain ki mon million kakak nain ki. Hap jana na kasambal ki court minute. Me wiya me korwusye me pasanan me korwusye. Tama Jesus masani nan masatungya kasambal. Pui kakata mon kila na mon ikan wiyakila ikoti me kataropki. Ime kataropki pun punot kerang karos tatongkan puikin matawa me tatongkan makiyang maur. Sola ay relationship, sola ay ewang kot. Kataropki ay panene kan matamatawa songkan na naimaw tami pangyap sola ay ansawong kauno. Mia meokot sirpa wewe kiap kom me mangi maso mia meokot me kom plata pogata puen kasambal sangkut menet dan samau. Pueki ong kita talimpa kong kut me kayu anana pen kasambal. Ha kerja watapaikan. Mana ka potangodoren Jesus. Pueki ya mata-mata o me wiyu yang mau kan icar. Tangodoren Jesus mata-mata o pueki ya paikan. Wewe kapuepo isana mo manaki tuwate ramata wayer me yeyi mo man represent mo man maur sautuk mo kan. Ha pressure wewe ki me niasyo mi ral mata waral paiko o katrop ki ral paiko. Sote toun kauno re rail. Ekak ko siya emanga yarmaseng ko siya may limpa kong kauno. Ap kum nagpain kasawi pain kumi nan masen potet. Check mas masumia meokot ma eipo so wiala eikot. Makomia men mepakong omupo to muwarak nom serikan imen komuyen kasampal ke kot kayu. Makomu kamerele makot menet manaman ay men komuyen kasampal ke kot menet o spend time ren kot menet. Pagkiniasa magta spend that time ren kot menet a kot pansileti omyong. Ikan bagabay Yesa me omong yung kayu renom paut renom serikan. Iwasa omong yung laut mimi. Mwen kabirkak
kasempal ki ampai metua chamoni. Ap song koros me kasempal ki make ewang kot kasempal ki am taimong kot. Kot pasileti omong yung mawawa ki ampai. Ya wasa ampai mimi. Mami nom seri makin parang ki bilsagawan wai imenin tayang meniom pan ewang kot pasileti nom serikan me omong yung mimi. Maompo kabrikin pagpagapuan uti sang sagawan wai. Ay pagrem kanan siyang amoy wang kot. Po kot pasileti omong yung. Yawasa omong yung mimi. Sito wewe ke makataman ko sa iben Abraham. Niya siya makot malipe. En ko sang rene penini yo kola wasayo me pang kasalayang. Apnan sila kot me Abraham wiya. Elel wasakis. Me esayer me rapam petalong nan weni chip. Ukko siyaya nga about. Indayang lang. Marita krem magtapopot. Akapan sa bangkan rail meso. Tama apram matawa kita ko sa ipote planet atilwood pirangka ko siya pwede. Pwede kupuksaro katete when masamawin airport. Iwasa memong yung inapram yimire na airport. Karata matawa tara lalakong ukusuyayang airport ma. Kita lang uwi ng kani mo naramasitak magtapopot akapanta meso. Niyasyo miralil ng kani mo. Aramaskan, labalapkan ko siyayang namarke ni Chip. Me olaman, te apram padalong alarwasaw o karaliyaman, mautan masamaw. Niyasyo mirail, kalapak rin apram, mirapuput, apram ko siya maso. Pwede apram masak pwede mapan, mata-mata mapan tamayang, irapuput, atun kanimo pan kamela apram, o kisang Sara. Paran put kila. Hapniaso me kusiyaso iral wasang en apram me put. Walang namarkiyo. Namarkiyo en putiki. Niyaso me liyo lel nanamon namarkiyo. Tama namarkiyo wi alijawon meiriyo melel. Nane meirla. Kota pareng nane horaman o kusiyayang kalaka katokaliyan. Paliyan yeye na apram me put. Niyansyo na markyo kenta wasa aplo ko rito, Abraham o kalapakre, tama ka pachiki niya. Abraham ko siya, aki masang kumal, po may paano ko siya magsababot, may pang kamayela. Na markyo, kaprayang epot, kiyong kapay kay, uintayang epto siyang wasaw. Kilang imi ko siya kama, atak kasampal kinita sirikan, kitananak kasampal kikut nan mekors. Mwen kainta makaw isaulang abil paran ki plain mo ni. Mwen kainta makaw isaulang abil yaw sang turor magasampal ki. Kampo kabay. Nanwasat katete me Jesus kamaleti manaka po. Nilimpak. O kusuyayang koway natskila sa ongkan makaparaporki. Kokoto yang yela. Umpay ang pantirnal lang. Mana ka po raparapaki, kalapakeo te pasapangeo me pan koto, char, pwede kapayatar ko sineto, kapwebe. Jesus masani mesoso, char. Umpay siya kamarukala. Umkaya siya kamarukala. Kapayatar ko sineto, me pitanan pungan kawo, neighbor, dara masakan, siya kamarukala. Koway natskila ko koto itawan niyala. Kitalanane, wewe ki me Jesus masani imeal. Makum kin plain moni akalapak ma Jesus kin plain moni. Riyata iwang kauno kasambal kan mata-matawa. Pagsamaan tuwang kapal na sila kwats. Kilang limpagan ko toong kowe. Irong well limpak wat ma Jesus wiya. Pwede kowe o ngay. Mo itong ramas yang kantipi maseo. Mo itong ramas yang pure maseo. Mo itong ramas yang wiyayong isanaral tamra pang wiya. Sudo ko sa iya, ko sa iya, me ko sa iya, likampot katipkan koros ma wiyawiyong iya.
Apa may tanata maur pwe kilimpak wat me uyayang komi o ngay. Atama kara talaga mo siya kaipak taki sukak pa wedding naramas. Kosa ikan maragang ko siya mo manata maur maso. Niyasin mo siya mo itong Christ at maur. Kajawi aramas kap. Mo itong aramasan ko siya yukran siya. Akese isko waran kauno. Ertami kasambal ki nan masan wajan kak sawasay kita. Porque Jesus chuta mamasan niya ngolo. Mesra na napayay sampa. E kiki yang ngolo meokot puen kak wewe ki meter depentong e pay. Puen kak sopa yang kauno ni melel uy taweni. Jesus masani ime ad. Ime melel o ime maur. Yung kita ekasampal na sila kan maurwat. Kita koro sa nana moni, puen na child rent, na child paypant kan, and na child anana kan magchay kin tuwang. Suta pa kayo Jesus mamasani kita lang siya mwela o mela. Kita ter tipentong atay pay, kita ter tipentong atay kel, kita ter tipentong netay siri te atay pot, te sote songeo, court and tepin mekoros na natamaur. Mari atapot ni jaserikan and koto marin mukan. Ako sampan sileti songkan matamong yung kinmimia. Kapag akot pwede asyong mauksit mekacang may tong kita. Kapag akot pwede sawul melimpak ong kita. So libibilis ko limpagan kot, syuta to sanguk. Makumiyaman mamay tong Christ mo kapangakot, kailay kang pakapay. Maramas pilin tayong magamasan pay-payla, kaya mayawang kauno, glory to Jesus. Imakin man wiya. May bin mo man pay-pay kila ayewang kauno, haramas ko siya may mo man pay-pay kapangakot, pay-pay kila kauno, mausang ay pay-pay kila payin sampa. Pilata pa yan pek yung masan ng coach. Uya anana pa na imong yung. Karaday kin pagpagarian kauno. Make me the kind of person you want me to be. Uya kiniyala sa mga naramas makumkaching kubur kiyan uyala. Pues yun sa pakiwi pakita po yan ipudiyan po sampa. Hapkom makaching malipeye. Hallelujah. Erisong goros makanana pagarian kauno. Pagkirian kauno. Ay kamelle mesongoros makanane. Kauno paan kat kiyangu. Glory to Jesus. Kan bagabay kailay. Pwede kaya atay mo intiji tabel. War silit wad layon man. Pwede katan la kchail. Kang kchail la. Is kchail mamay tong Christ at amor. Karata atay kapal pan law sang raikan masaik may tong Christ at amor. Happy pen purang at kataman kinuk magkatapawedir, pwede at lidero, at mastero, epawedir. Kareta, niyan siyo, kaim sa klan wasan wato-wato, kasali yung gita, iraikan men mas panguyala men mur, o men mur panguyala men mas, o ngiy ko siya met, pwede kita uyan natural man, kita met sa binibuti, kita met siyang ato. Hap niyan siyo magtamoy itong Christ at amor, o bukitagla, ngeno utlaut, may budumuro utsiyang. Ana penaramaso ut koto mari. Iko siya me panungurat sa uyate transportation. Menitan masanan kot, men waway masanan kot wasakan. Me kot kupurki, kesan kakwalay. Kelay wasakamimiya. Suda wewe kemaniasa makaleta kauno, kabasyo derong. Ngil siwet kesebarong sangon ngil kan. Apin tamaniya sa makakiyang kauno mor kaban trapta rong sangon ngil kan. Traptanan penene. Ap kelail. Pwede nganan kot kaban kapagap kan rai kada babeluwang rai. Kapagap kaya sa penene kapagap kampagabata. Memen mauwangu kapagap ki. Pwede kauno en makong
Pagkakaunon bil kasala yung tama ka bilaledir tama ka kelang atar pagkakaunon katen sewasiral peren kak yang kelang tama ka kelang ren kak yang kang tama ka kang asewat makabaran. Erkan mengakut ni motomot mi menew kiyang ta puen kak kataman king kita meselak put sojo makak papa asu masriaman. Ernyasyo magsapan kemela melauto Pwede na melauto pangyala men mur, raikan met siyang pangyala men mur, o men mur pangyala men mas. Kapangakot, niya magcang mo ito, nganan ko sa tamo, risk sa niya siya magtapep sa islaw, melauto mela, uyala men mur. Hamatik ko ngayon, niya siya may ipudir, ime pano, dit kita na sila ko. Kapangakot, masin coach, and pwede na ng mur, and pwede na ng mur, pepul, kelail, pewede yata, Mau sautuk yata ni maran kau Jesus. Kalangan ng kau no. Iming tani ubena kapakap. O kem sakala tayo ubena klakot. Maramu men sansala. Maramu men lingaling la. Hakit senbrila. Ni samlobu. Ika nga maramu sam. Pwede mawat makom katskiyong kit. Limpak put me sansalong kit. Mesutra mekot me sanane lot. Depend on. At pay, at penene, te at kel, a pansu koros lot sangkin sangay kami, ansu koros sangkin likuri kami, po kumu kota men me ponangan me koroso, kumu kota men masani me kumu kota men me luwakak, kumu suto kubur kisen po kata me kotreu ponangum, ap kumu me korusya na nat meur, masapan pong komuita na nat meur, akum panut sabon man kita atanarkan, hauta benat mung yung tama sa pagpag kasampal ki, lot at penene at pay songkan korus kumapanu tapali yang kit. Lot kabangak yung kumutama kum kadmasan yung kit, lot nan matuwan o silisak silu, sin rapake mas wing ko sa tama kum kating kubut paran ki, asong kan kumpangkat yung kit, kabangak marami main ko lablap. Kalangan kiyong kumensan kapon rawat makum kacumoy tongkit. Sa masan lot makum kacumoy masan itrumi main kulalap entoga mong yung koros. En bukatala mong yung koros main sam. Siter kasampal ki yung song na naat maut main kulalap. Apsang kasampal kin kumoy. Nan song koros. Akum banu take care lot. Tama atanan. Kalangan ng kumoy. Ikiyang kumoy at kaping. Kiyang kumoy at kasapa kalangan. Ni marami at kaong kalangan Jesus Christ. Amen, amen, amen. Kalangan ng kumur karusye, o kaon ako, tanggatin niya yung kumal, sinsilay kumal, tayo bitsuban na yuran. Parabaran, pweki, iskita, makot masani, iskita. We are fearfully and wonderfully made. Hallelujah. Amen. Kalangan tanak tuban na lakap, bilisong na sa words. Kalangan o kasililiya, Michael.